للقرآن. نعم نعم للقرآن. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. كلا كلا أمريكا. كلا كلا أمريكا. Under Mohammed-krisen, den kom vi igennem, fordi vi stod fast. Det er derfor, vi har den ting til politiet. Altså, jeg synes, den måde politiet bliver brugt, og deres ressourcer i dag bliver brugt på det her, er at stille dem over for